Disculpe, hermana. Diga. Llevamos una niña enferma a bordo y me gustaría... Sí, la he visto. Pobrecita. ¿Podría prestarme su guitarra? Quizá consiga animarla un poco. Por supuesto. Oh, gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Le importaría que le haga compañía? Creo que le gustaría mucho. Hola, soy Randy. Yo me llamo... Hola. Oh, tienes una guitarra. ¿Te gustaría escuchar una canción? Me encantaría. Vamos a ver. Esta es una de mis preferidas. I traveled the banks of the river of Jordan to find where it flows to the sea. I looked in the eyes of the cold and the hungry, and I saw that I was looking at me. And I wanted to know if life had a purpose and what it all means in the end. In the silence I listened to voices inside me, and they told me again and again. There is only one river, there is only one sea, and it flows through you, and it flows through me. There is only one people.